Bonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunensizwa engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke, "Sawubona mqeqeshi. I hope that you are well. I'm writing this to inform you that inhliziyo yami ibhlungu bafo. Mina nentombi yami sihlukene. I lost her because of my insecurities and trust issues, even though she assured me that I'm safe by introducing me to her parents." So umfowethu akaqala ukungibhalela, umfowethu wangibhalela before. So umfowethu engathi before waye accuse intombi yakhe ukuthi iyamchithela. So ingane kubeni ingamchitheli. Shuthi intombazane ayizange imtshele ukuthi iya ku family pride noma bane family pride. So ya intombazane yashuthi ivideo. So mabe ishuthi ivideo kwavela insizwa leya yinazo engathi wakhona nobhutwayo lapho. So ke ngathi babe semotweni behamba beya kuyona leyo family pride. So umchitha lo wa react kabi, way accuse ingane ukuthi iyamchithela ekubeni ingamchitheli. So ingane yaphatheka kabi, waxolisa kumjida. Ingane yavuma yathi yamxolela but yathi ayikho ready ukuthi ikhulume naye. Yabo ngenxa ukuthi makhuzile ngento engazange engayenzanga ukuthi iyamchithela. So ke khona ke video engayikhipha ngimtshela umjidi ukuthi mhlawumbe yini angayenza, ngimbonisa ukuthi angenze njani. But ke uphinde wangibhalela kumfethu njengoba ngifunda udaba lakhe. Uyaqhubeka kumfethu ukuthi ke angazi ukuthi kwenze njani ukuthi ngingakuboni lokho. I tried apologizing and told her that I have wounds that I'm healing from my past relationships, and I told her that I'm sorry ukuthi she was affected by that. So mfethu ubhale ngesingisi. So uyongixolela ke mangabe umuntu ongasithanda isingisi yabo. So indaba yakhe nje uyixhele kakhulu esingisini yabo. So ke uthi mfethu ke angazi ukuthi kwenze njani ukuthi ngingakuboni lokho. So angakuboni ukuthi ingane yamthanda ngenxani yokuthi ingane imkhombise kuba kubazali bayo ingane yabo. So yena uthi umjida akazi ukuthi indaba engakubonanga lokho ukuthi iyamthanda. So iyakuthanda lengane angithi ibikuthanda ngoba esimene nikusona nje amanje sikho sihle. So lengane ibikuthanda yabo. Umuntu ngeke avele nje akahamba yakukhombisa abazali bakhe beningakuthanda. So bikuthanda lengane yabo. But ke iphutha kube lakho yabo. So ibikuthanda lengane wena ke wazenzela ngendlela yakho. Njoba ngisho ngeke nje ingane vele ikuthatha ihambise ikhombisa abazali bayo kube ningakuthanda. So ibikuthanda. Uqinisile mothi ibikuthanda. And mawukuthi awubonanga wena lokho kube iphutha lakho futhi iphutha lakho. So uthi mfethu ke I tried apologizing and told her that I have wounds that I'm healing from my past relationships, and I told her that I'm sorry ukuthi she was affected by that. So kushuthi wena mfethu usabambelele unelonda kahle kahle. Noma ngithi nje amanxeba asothandweni lakho ndlula. Abantu abangasekho abakulimaza mhlambe bakuchithela. Yabona njengoba ngihlezi ngisho ngithi yabona mangabe uchithela umuntu kumele wazi ukuthi mhlawumbe wakubamba lo muntu umuntu amejile lo muntu, ngoba ngisho ngathi ubethemba kanjani. But once wakubona ukuthi ubumchithela ubende ubekuthemba ekuthanda futhi usumlimazile lo muntu, ngoba uzoqala enze njani abe insecure manje njalo usezolokho ekucheck ukuthi ngaziwenzani nobani yabo mawukuthi uyaqhubeka uthandana nawe. So even if ngathi useyakushiya but lento osuyifake kuyena esuke isibhlungu ngendlela esimanga, ngoba nomuntu olandelayo angithi usumzisa ubhlungu wena ngomchithela ekubene bekuthemba ekuthanda. So noma sekufika ke omunye omusha umuntu sezoba naleyo nto ukuthi hey mhlawumbe nawe uyangijithela noma mhlawumbe wenzisa okwaloya muntu yabo. So into mangabe uchitha kumele ukwazi ukuthi mhla wabanjwa and idamage osukuyenzile sokuyinkulu kakhulu yabo kulowo muntu lo osukumchithela. But ke mfethu unenkinga la ngendlela esimanga, ngoba yabona mangabe usabambelele othandweni oludala abantu abangasekho and ulibambuza nalo othandweni olusha, leyo nto izoba inkinga, ngoba ngisho ngathi uthandana noBeyonce omuhle kanjani. Beyonce noma Rihanna ngeke uzubona umsebenzi wakhe ngoba wena usabambelele into enendala yabo. And mangathiwa mhlawumbe uyaphuma nabangani bakhe uzofuna ukuthi uhambe nabo asambe ngoba awusathembi, usu-insecure njengoba uchaza. But njengoba ngisho ukuthi iyangijabulisa lento ngoba uyabona wena ukuthi inkinga yakhe ikuphi, and hopefully
uzozama ukuthi ulwe nale nkinga yakho ngoba uyayibona ukuthi inkinga ilapha kuhleke into mangabe uyibona yabo but kumfethu ngoba udaba lakhe lude uthi ke I really love this girl bafo and I have myself to blame. Ngizizwa sengathi I have lost the one for me. She believes that I don't trust her and she says I don't see her worth because I accused her of cheating. Ngiyumjita lo owamsiza kule video ethi amandla wakho nsizwa ungawaniki intombazana. Ngixolisile ngazama ukumchazela where I'm coming from and why I reacted this way. She says she forgives me but akakwazi ukubuyelana nami. Ngidabukile ngempela bafo ngoba she showed me to her parents. Well mfethu akusasizi konke lokho yabonga amanye amazwi amanzi asechithekile achitheke emhlabathini namanzi. So wena into osuzama ukuyenza ukuthi enzani ubuthela amanzi. So le ntombazane bekuthanda but wayivezela elinye isayidi ebingalazi ngawe. So ukuthi umbuyise lo muntu sekunzima kakhulu yabo. So isayidi lela libonile isayidi angahambisani nalo and angakwazanga ukuthi alibekezelele njengoba uchaza ukuthi but akakwazi ukubuyelana nami. Uyaxolela but uthi akakwazi ukuthi abuyelane nami. Yabo le side le lomkhomzelo akahambisani nalo. Njengoba ngisho ukuthi amanzi achithekile wena into osuzama ukuyenza yini manje ukuthi ubuthele amanzi achitheke emhlabathini wabuyisele kujeka of which into enzima ngendlela eyisimanga ke le. But ke akasiqede uthi mfethu ke right now I feel that I have lost ubambo lwami. It was gonna be better if she left me because I cheated, but ukuhlukana naye ngenxa yalesi sizathu kuyadabukisa ngempela. Ngicela umbono wakho mqeqeshi. So wayivala lapho umfowethu. So umfowethu uyabona njoba ngisho ukuthi one kuyangijabulisa ukuthi uyalibona iphutha lakho ukuthi lapha. Yabo you are insecure ngoba unamanxeba othando odlule yabo at least uyalibona iphutha lakho ukuthi lapha. So kumele ulwe uzama ukuthi kahle kumele silwe nawe kumele silwe ngoba kumele ubuntombo kuthiwa yilwa ke ntombo. So nawe kumele ulwe mfowethu uzama ukuthi uyilungise le nkinga obhekene nayo yabo. Sizolwa nje sobabili sibe nendlela esilwa ngayo ukuthi ke sikwazi ukuthi le insecurity yakho yafakwa abantu abangasekho ukwazi ukuthi udile nawo ngendlela efanele yabo. So enye ngiyangithokozisa lokho. So yabona ke ngine suggestion kule nkinga yakho mfowethu ngoba yabona lentombazana njengoba isikushiyile uthi yakuxolela but ngeke sakwazi ukuthi abuyelane nawe. Kumele ukwamukele lokho. Kuzoba nzima I know kuzoba nzima ngoba ukukhombisile kubazali bakho wakhombisa ukuthi uyakuthanda but wena wayimosha lento. All right kulungile. So njengoba ethi uyakuxolela but ngeke azakwazi ukuthi abuyelane nawe kuzomela usamukele leso sinqumo yabo. So there's no way ongamncenga ngayo ekubeni sekutshelela amazwi ukuthi ngiyaxolela but ngikwazi ukuthi ngibuyelane nawe. So sengingaba wena njengoba ngisho ukuthi amanzi achithekile sengingaba wena ukuthi uzama ukwakha lamanzi emhlabathini wabuyisele kujeka of which into enzima leyo and angibona ukuthi ingenzeka yabo. So kwamukele livuma iphutha lakho kwamukele ukuthi uhambile yabo noma bekuthanda kunjalo but isithombe sesitholile ngawe sibi and akakwazanga ukuthi esimele so washa utshani. All right. So into engisuggestayo kuwena mfowethu ngoba uyabona othandweni uthando mfowethu lifana nemoto. Imoto le ehamba ibanga elide yabo. So before ihamba imoto iyayenza njani ifaka upetrol ibe right ilungele indlela ukuthi ihamba. So ingene emgaqweni mangabe ingene emgaqweni kuhamba uthatha upetrol unjani usumncane noma usuyaphela bese ingene egarage yenza njani phinde ifaka omunye upetrol check amafutha check zonke izinto ibe right phinde ingene indlela. So ngiqonda ukuthini kuwena yabona sothandeni kunjalo. So yabo wena into ekumele uyenze awuthatha ibreak. Ngifuna ngisuggest ukuthi uthathe ibreak but isinqumo sakho. Mina ngisuggest ukuthi uthathe ibreak kancane lavically uthi nje ukumancane ubuyisa amandla akho ngoba amandla akho aphelile. Ubuyisa ukuzithemba kwakho ngoba uzithemba kwakho kunjani akusekho kuphelile ngoba yabo mangabe uqhubeka kanje ngwathi uthatha intambo usuzibulala
yabo, of which into embi leyo. So awuthatha i-break mfowethu, ukume nje kancane kwezamathandana, ushaye umoya, ubuyisa amandla akho, ubuyisa ukuzithemba kwakho. Yabona, ngoba isimo subhekene naso sinzima kakhulu, uyasho ukuthi uya-insecure and ukuzithemba kwakho akusekho. So ngisho ngathiwa kufika uBeyonce uthandana nawe, ngisho ngathi ukuthanda kanjani uBeyonce, but indlela osu-affecteke ngayo nayo uyokushiya phansi uBeyonce, yabo, ngenxa yokuthi unamanxeba yabo asemzimbeni wakho anzima, ohlulekayo ukuthi udile nawo. So awuthatha i-break mfowethu, ukume nje, ukume ulungisa impilo yakho, njengoba ngisho ukuthi ubuyisa amandla akho, ubuyisa ukuzithemba kwakho. So uzokubuyisa kanjani? Uma uthi ubumjida, qala uzivocavoce mfethu, ngeke ngisho njalo, yabona, the best way mfethu ukuthi ukwazi ukubuyisa ukuzithemba kwakho ukuthi uzivocavoce. So either uphakamisa insimbi noma uyagijima. Mina ngeke ngirecommende kakhulu ukuthi ugijime, ngisho ngathi uyaziphakamisa insimbi, but ukugijima kubaluleke ngendlela esimanga, ngoba yabo laphaya uya-challenge-eka ngendlela esimanga, ngoba ukuthi othi uhamba endaweni eqondile uphinde wehle, uphinde unyuke. So uma ngabe usufika entabeni, awucabange zonke lezi zinto ezicikayo, abantu abakuphoxa, abakudumaza, abakuchithela kanjani, ubacabanga entabeni ukuthi ibona-ke labo odila nabo. Yabo njengoba uzonyuka intaba, ibona labantu odila nabo. So uzi-challenge ukuthi mfethu ngizoyiqeda le ntaba, so ngizoba-overcome labantu, le ntaba izobe ifana nalabo bantu kuwena, ukuthi ngizoba-overcome labantu ngokuthi ngiqede le ntaba. So uma ngabe ngihlulekile kule ntaba, kusho labantu bangihlulile. So-ke nawe uzobe wazi kahle hle ukuthi-ke ngeke uvume ukuhlula yilabantu. So ushaye intaba mfethu, ushaye uyiqede. Yabo nje emva kwesikhathi lezo zinto ezikuhlukumezayo uzohamba uzihamba igcine sezingasenawo umthelelo omubi, sigcine amanxeba esephola, yabo. That's why ngithi mfethu engathi ungagijima, because ekugijimeni, ukugijima akukho lula-ke, kunzima, but emva kwesikhathi kama ugcina uku-enjoy, yabo, ugcina sekumnandi because uyazi-challenge uma ngabe ulaphaya. Hhayi ukuthi ushaye ngepace eyodwa, ipace kumele uyishintshe, kube nepace owaziyo ukuthi le i-resting pace yakho, kube nepace owaziyo ukuthi le ile ngifaka amandla khona kakhulu. Yabo, uthona sentabeni uvela ufaka amandla umfutho because uyazi-challenge, ucabange zonke izinto ezikuphatha kabi, mhlawumbe semsebenzini noma ilaphi. That's why ngikuthanda mina ukugijima, yabo, because ngithola lelo thuba lokuthi zonke izinto ezingicasulayo ngizifake khona emgaqweni, ngisi-challenge ngazo. So nawe mfethu enye indlela leyo ukuthi ungabuyisa amandla akho, but nje mfethu into ebalulekile awuthatha i-break, ukuthi ukuzakha, wamukela isimo mfethu, ngoba le ntombazane ngeke isabuya mfethu, ngeke sikhohlisana. Ngisho ngathiwa wenzani, hhayi, ngisho ngathiwa uyinunisela ngemali, izoyithatha leyo mali but ngeke isakuthanda, yabo. So angeke umphoqe umuntu ukuthi umthande ngenkani, i-choice yakhe, yabo, ukuthi uyafuna ukubuya noma akasabuyi, but yena usesithathile isinqumo sakhe wathi akasabuyi. So usedecide-ile ngawo ukuthi uyakuxolela but akasabuyi. So thatha i-break mfethu, lovically, ukubuyisa amandla akho, ubuyisa ukuzithemba kwakho, uzivocavoce, ube right. Ngiyazi ukuthi khona intombazane ezofika usakulona leli break lakho, but kumele wazi ningakwenzeni kwenza, but kumele wazi ukuthi umephi and ukumele lokho ukuthi cha wena sakho i-break. So ningakwenzeni kwenzayo, but ekugcineni ungazithola usuthandana nami, ungazi-attach kuyona, kumele yazi futhi ukuthi umephi nami, yabo. So ngoba usabuyisa amandla akho lapho. Yabo mfethu, uma wenze njalo, mina nginethemba lokuthi uzobuya, ukuthi ukuzithemba kwakho kuzobuya, amandla akho abuye, ugcine ungasathathi intambo usuzibulala. Ngoba uma lokhu uqhubeka ziyanda lamanxeba lawo emzimbeni wakho, ayanda and awapholi. Ekugcineni uzogcina ubulala umuntu noma ugcine usuzibulala wena, of which into wrong leyo. So I hope ukuthi uyangizwa, njengoba kutshela ukuthi uthando lufana nemoto, nawe kungena egarage ukufaka, ungena kwemoto egarage akuchazi ukuthi ayisaqhubeki nendlela, yabo. Ukuma kwakho akuchazi ukuthi usugive upile othandweni, uthatha i-break kwakho akuchazi ukuthi ugive upile, uyazilungisa. Awungena egarage-ke, faka upetrol, check amafutha, uzokwazi ukuthi uqhubeke nohambo. Usazomthola umfethu, maningi amantombazane la ngaphandle ayiphethe kahle, abafunayo abantu abafana nawe, yabo. But uma ngabe udamaged kanje kuzoba nzima, yabo. Ngisho ngathiwa kufika iphi intombazane, uma ngabe usafika nalento nalezi iy'nhlungu lezo nazo, izokushiya kanjalo. So I hope uyangizwa mfethu, thatha i-break, uzakhe, ubuyise ukuzithemba kwakho, ube right, sharp.